uhagarariye ibikorwa bya karate mu karere ka Musanze, Munezero Jean Paul, yatangaje ko igikorwa cyateguwe cyagenze neza kurusha uko byari byitezwe kandi ashimira inzego za leta zibashyigikira. Murakoze, nitwa Munezero Jean Paul, ndetse mudane nk'uko ubivuga uyu munsi tariki 24 z'ukwezi kwa munane 2025 twari twarapanze igikorwa cyo kuzamura karate mu ntera ndetse cyanagenze neza cyane ko abapashije bari barateguwe neza, batsinze ku rwego rwa 95%, n'abatabashije gutsinda ndakeka ko igihe gitaha bazatsinda. Mbere na mbere turagira ngo dushimire ubuyobozi bwacu bw'igihugu duhereye ku mukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, uko adahwema kuduteza imbere cyane cyane aho dukinira, umutekano tuba dufite, inama ubuyobozi buduhereza, ndetse nuko abana bakina batuje bagakinira aho bashaka, bityo gahunda dukeneye tukazigeraho neza, yaba ibyo twebwe tudafite ku rwego rwacu bakadufasha kubigira gute kubigeraho. Murakoze.